Reka twongere tubaha ikaze abakunzi ba Kigali Real News. Ni mu masaha y'igicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho ikituzanye ari updates. Ku murongo wa telefone tugiye kwakira Bwana Bizima atubwire uko bihagaze maginga ya, atubwire ibyo nijo haba muri Masisi ndetse no mu Minembwe, aho urugamba rukomeje kuba imberenge. Ni mu gihe twiteze iby'agahenge, ariko ku mpande zose ikintu bise agahenge kabaye agatereranzamba. Ni mu gihe Trump akomeje kugenda yigaragaza avuga ko intambara yishoje, bitewe n'uko n'ubundi icyo yashakaga yarangije kukibona. Ibyo bamusinyiye, ese ibyo bamusinyiye bitangiye kujya mu bikorwa. Ni mu gihe kandi ibihugu bitatu biri Burundi byanzuye bidasubirwaho ko inyeshyamba za M23 bagiye kuzirukana muri biriya bice, ndetse ayo n'amakuru ya Zandani. Ntabwo wapfa kumenya ngo bimeze gute, ariko amakuru ngende ndi guhabwa nyuma y'igihugu cya Angola cyahawe misiyo yo kwirukana M23, biragaragara ko n'ibi bihugu aricyo bari barimo kwiga. Ni munyemere rero mu nkundire mu minota mike n'ubundi ni update, duhamagare umuroko informa uherereye muri biriya bice atu update ngo umenye ko situation imeze. Nanjye turahabaye, ariko mbere na mbere kambanze ngushimire wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe icyo twumva bwa mbere urebe munsi ya video ukore kuri like, share, ndetse ntiwibagirwe gukora subscribe, bityo wiyongere mu muryango mugari wademo kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe nk'uko bisanzwe. Kigali News, amakuru acukumbuye kandi yizewe. Wowe uje bwa mbere, reka mwibwire, nitwa Damien Umugisha, umuroko wacu informa yitwa Bizima, ari muhereye muri abice by'iburasirazuba bwa Kongo. Bwana Bizima, wiriwe neza? Ni mu masaha n'ubundi yegereye isaa sita, reka twifure isaa sita nziza. Kisekedi yaganirije Macron ku mukandida ashaka ko azahatana na mushiki wabo ku buyobozi bwa OEF. OEF wenda mbere yuko utujyana ku murongo w'imbere. Alo? Mbere yuko utujyana ku mirongo y'imbere y'urugamba, reka turebe ibyo Kisekedi yaganirije Macron mu ruzinduko amazemo iminsi. Ni perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Kisekedi, aho yaganiriye na mugenzi we uyobora Ubufaransa Emmanuel Macron. Ni umukandida w'umunyekongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa OEF. Iki kiganiro cyabereye i Paris mu Bufaransa kuwa 25 Gashyantare, n'ubundi ni ku munsi w'ejo 2026, aho Kisekedi yagiriye uruzinduko rw'akazi rugamije gushyira imbaraga mu bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ibiro bya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangaje ko Kisekedi na Macron banasuzumye hamwe ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo ikomeje ibiganiro n'ibihugu by'inshuti kugira ngo bizashyigikire umukandida w'umunyekongo ku buyobozi bwa OEF, nyuma yo kumenya ko umunyarwandakazi Louise Mushikiwabo aziyamamariza manda ye ya gatatu. U Rwanda rwafashe icyemezo cyo kongera gutanga kandidatire ya Mushikiwabo nyuma y'aho ibihugu byinshi bigize OEF bishimye ibyo yagejeje kuri uyu muryango muri manda ebyiri, binamugaragariza ko byifuza ko akomeza kuwuyobora. Minisitiri wo mu Bufaransa ushinzwe ubufatanye n'ibihugu byo muri OEF wo bitsa Eleonore Carotte yagiriye uruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntangiriro za Gashyantare 2026, aho yabajijwe niba azashyigikira umukandida w'umunyekongo, asubiza ko hakiri kare ko gufata icyemezo bitakunda. Minisitiri Carotte yasobanuye ko Ubufaransa butegereje kumenya abakandida bose bazahatanira uyu mwanya, hanyuma bukabona kwemeza uwo buzashyigikira.
mushiki wabo aherutse gutangariza Jeune Afrique ko adatewe ubwoba n'umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo ko yishimiye ko kubona uzahatana nawe kuko bizaryoshya aya matora. Inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma ya OEF izabera mu mujyi wa Phnom Penh muri Camboge ku itariki ya 15 kugeza ku ya 16 Ugushyingo 2026, niyo izatorwamo umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Biravuga yuko mu cyamujyanye ari no kunoza ubufatanye bukomeye mu bya gisirikare, aho bigaragara ko n'ubundi bifite ikibazo. Mu magambo makeya wenda duhe nk'iminota nk'itatu yonyine, ni iminota 3 nkuhaye, utubwiye ku mirongo y'imbere y'urugamba, tubwire abakunzi bacu ibyo AFC M23 aho yariye Karungu, aho yakomeje kwisubiza ibice by'ingenzi hafi ya Rubaye. Nawe duhe ido n'ido utubwire uko situation imeze. Yego, reka nerekeze muri cya gice cya Masisi n'ubundi muri zakte za Gatoyi, bivuga ko hari imirwano kandi uzi ko imaze iminsi ndetse uyu munsi gusa, ariko ikomeje ndetse ifite n'umuvuduko mwinshi cyane, aho umutwe wayo mu 23 n'ubundi ubu wigaruriye Ruki, ikoresheje umunsi bivuga ko yanakoresheje inama muri aka gace kasa n'agatuwe n'abaturage benshi kuko ni centre nini. Ubona ko umuvuduko wo kwigarura uduce twinshi ukomeje cyane, bivuga ko aka gace ka Bukumbiriri ndetse n'aka gace aka gace ka Bukumbiriri, biravuga ko FDL muri iyi minsi isa naho yari yahashyize ibirindiro mu buryo wabonaga ko badashaka kuhatakaza, kuko bamaze gutakaza uduce twinshi kandi tw'ingenzi. Ubona ko umugambi bafite bitewe n'uko babona ko imbaraga zabo basa naho M23 isa naho iri kubasunika cyane ku mbaraga nyinshi cyane iri gukoresha. Urabona ko basa naho bitakarira icyizere, biciyemo amatsinda menshi. Ubona ko iyo itsinda ry'icyerekezo kimwe byanze bifashisha kandi gace nako kakasa naho karasa. Ubu bari kwerekeza muri iki gice, uvuga ko M23 nayo ariho yerekeje, ishaka ko aka gace ka Gasenyi na za Gatobotobo ariho hasa naho hagiye kubyukira imirwano cyane muri aya masaha tugezemo, kandi ubona ko ari imirwano yahereye mu gitondo cy'uyu munsi. Rero ni utuntu tw'uduce twinshi ubona ko M23 iri kwigarurira cyane bikomeye, ariko naho bigarukwaho n'abantu. Yes, bwana Bizima nkundira, wenda nubwo uri umuroko informa, ariko mbafite abari ku mirongo y'imbere y'urugamba bambwiye ko magingo asahi bidasubirwaho bamaze kwigarurira agace ka Rik, ako bita ka Gasenyi, na ka Gatobotobo magingaya, nyuma y'imirwano ikomeye babyukirijeho n'ubundi nk'uko wayinangarije na FARDC na FDLR n'ingabo z'Uburundi n'abacanshuro b'abazungu n'ihuriro rya Wazalendo. Magingaya utu duce twamaze kugera mu biganza bya AFC. Uyu ni umwe mu ba undercovers banjye uburi imbere ku mirongo y'imbere y'urugamba. Biragoye kubera ko uhita umenya situation, kuko mumenya ko AFC yafashe uduce n'ubundi ari uko yakoreshejemo inama, ariko magingo yamenya ko aka gace ka Rik uko byagenda kose, njye sinzi uko ibyo bice simbereremo, ariko akako ndetse nta nubwo kafashwe muri iki gitondo cy'uyu munsi, kuko ejo bakarayemo ahubwo Gasenyi na Gatobotobo niyo isa naho imirwano yiguyemo mu masaha make cyane. Uyu magingo rero na Gatobotobo bamaze kuyigarurira. Yego, ni message mawe n'umu undercover wanjye, ariko ambwiye ko ari imirwano n'ubundi maze iminsi yihanganishije kuri ibi bice byose, aho n'ubundi ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bushaka nko kwisubiza centre ya Rubaya n'ibirombe byayo, ariko urabona ko
amagingo bari bazi ko centre ya Rubaya iri mu biganza bya FARDC, basubize amerwe mu isaho biracyari mu biganza bya AFC. Amakuru ataremezwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko umwe mu bajenerali bacyo yaguye muri iyi mirwano, ariko njyambwiye ko yabajije kugwamo, ariko ntibari bayemeza. Niyo mpamvu ngewe ndeba bafite abandakavazi haba kuri AFC na ndakavazi haba kuri FARDC. Ibi ngo ni mu gihe kuva mu rukerera rwo muri iki gitondo kuri uyu wa kane n'ubundi turimo, uri kubyumva, imirwano ikomeye ikomeje kubera aho bita Kazinga, aho M23 ishaka kwisubiza ako gace bidasubirwaho. Amakuru avuga ko n'ubundi FARDC iri gukoresha indege zitagira abapiloti zoherezwa n'abacanshuro bakomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. Abafaransa batangiye akazi, abo bacanshuro basaga 200 bakomoka mu Bufaransa, bari kumwe n'abo mu Bubiligi bashinze base militaire muri Walikale. Ni mu gihe abandi bagera kuri 200 bari Kinshasa, bakaba bategerejwe koherezwa ku zindi akse z'urugamba. Ubutegetsi bwa Kisekedi bwiyambaje ibihugu birimo Angola, Malawi, Tanzania, Uburundi, Afurika y'Epfo ndetse n'abacanshuro bakomoka mu Bufaransa, Ububiligi na Amerika. Bikavugwa ko nabo muri Romania bagarutse guhangana na AFC. Bwana Bizima, n'icyo uri kubona ku mirongo y'imbere y'urugamba mbere y'uko tacambwa ku bakunzi bacu kugira ngo bamenye uko situation zihagaze? Bijyanye n'iki? Ku bijyanye no ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe bite? Imbere y'urugamba ni isasu nicyo kiba ku rugamba. Situation y'ibihabera urabizi ni ibintu biba ari bibiri, ubundi hariya no gupfa no gukomereka. Rero kiriho ni imirwano ubona ko ifite imbaraga kandi zikomeye cyane ku mpande zose. Ubona ko nubwo nabo bari gutakaza utu duce, hari amakuru avuga ko hari impinduka cyane zikomeye muri kiriya gice cya Pinga, kandi ubona ko n'ubundi intego y'iyi Wazalendo iri Pinga imaze gukora icyo bita brigade yabo ku masezerano na FARDC, ndetse babahaye uburenganzira mu gisirikare cya FARDC mu byo bakwiye guhembwa. Rero urumva ko hariyo strategie nshya ijyanye n'uko iyi brigade ari FDLR n'ubundi mu buzima busanzwe kandi yimenyereye biriya bice, bishobora kuzifashishwa mu buryo bwo gukorana n'aba banyangora bivuga ko bahawe operation muri kano gace, yuko bafite misiyo y'amezi ane yo kuba bamaze kwigarurira Goma, ndetse bakaba bakongerwa andi masezerano nyuma y'uko baba bageze kuri ibyo. Yes, Bwana Bizima, tujyane mu Minembwe ho gatoya ubundi dusezere abakunzi bacu. Nitujyane mu Minembwe utubwire uko situation ihagaze. Minembwe imirwano n'ubu tuvugana kuri isaha irahari, kuko yahereye mu munsi w'ejo. Yes, ku murongo wa telefone biranze ntibabyoroshye. Murankundira n'ubundi ducacambuwe ibi bintu bikomeje kugaragara, aho nakubwira ko situation ikomeje gukara. Urumva ibi bihugu byose bije gufasha iri huriro rya FARDC. Urumva Angola ariko ikaba yari yasinye kontara y'amezi 4. Urumva harimo n'ingabo za Malawi, Tanzania n'Uburundi na Afurika y'Epfo n'abacanshuro. Biragenda gute? Turi gunonosora tumenye situation mu gihe n'ubundi iri huriro rya AFC yari maze gutegura gahunda ikomeye yo kuba bagaba ibitero karundura muri biriya bice bya Kisangani kugira ngo bamene ububiko bw'abafaransa bazanye amadrone ari guhagurukira muri biriya bice. Ese biragerwaho? Mu nkuru yacu uramenye uko byimbitse, ariko nkundira nkuseze n'ubundi update zo zibara akagaruka tuze gusubira mu masaha ari imbere. Reka ngushimire mwifuriza amahoro y'Imana, nihanganisha bikomeye wowe urwaye mwifuriza kurwara ubukira, ndetse nawe uri muri zone y'intambara mwifuriza kwihangana. Imana ikomeze ibane namwe.